ya matu kuani kupuraki mas sempajang ngisah sempaja sunnah hajak ki don rakang, kemudian baca suratul Baqarah. Kita baca suratul Baqarah wanita bagi. Jadi telingi anak tak nabaca misalnya si digesok, napa kita bagi itu supaya bisa selesai satu surah cicemoh. Jadi nasabak ko bunga yonri boleh mak ben itu disunnahkan membacakan suratul Baqarah di pertama itu pas bunga yonri mak ben bunga iletik. Kemudian saya ajarkan tadi ya rumakan ja ipake nasabak berdasarkan hadis sekaligus ayat Al-Qur'an. Ya kotot tama okobolata mak bere selengi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dinagang kaya ibere selengi boleh ibere selengi ti aleta. Apa iya ko yero boleh minta bere selengi tanya aleta. Jadi akadaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa ta bere selengi aleta Assalamu alaina. Napa ta bere selengi malaikat engkau kilala bolata. Makanya ibacai Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin.